Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar, bizdin Muallim Sani kitabidan tartılıp жатқан nölden Kur'an okuyubuz attуу sabaqtardın bugün 10. sabağı. Ustaz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sözümdü, meyrimdü, ırayımdü Allah Teala'nın atı menen başlayalım. 10. sabaka gelip jetipmiz Vav tamgasına. Men aytam arkaman kaytırlaysiz. Bu Vav tamga eң жакшы көргөн тамгалардын бири. Анткени баягы каллашынча оозуңузду чүнчөйтө бересиз да. Удачи. Oldu inşallah. Wa. Жакшы. We. Who. Wu. Wu. Жакшы. Ушул жерде да көп we, we, vu деп биздин в бар го ошого такын. Vu эмес. We, we, vu. Wa. Wi. Wu. Жакшы. Au. Жакшы. Rau. Рону оозуңузду чүнчөйтпөй айтасыз. Рау деп вауду айтып атканда оозуңуз чүнчөйт. Рону да теңдеп. Рау. Lau. Warom. Yaxshi. Warom. Ronu da to'liqroq jo'nroq aytamiz. Warom. Yaxshi. Watar. Sizning o'zingiz ashiqchalik qiyin qilib ketdi. Watar. Jönlü. Wataru. Şimdi maşı kasa. Muhteşem. Wataru. No, Ron aytып atkanda Wataru. Jönlü. Wataru. Yaxshi. Woman. Walan. Wakam. Avlu. Şu жерде sizniki avlu. Tasda şu av deb oğuzunuz чүнчөйдү, arka kaytarasız dagı, anан lamды aytıp чүнчөйтөсүз. Avlu. Жакшы. Avlu. Жакшы. Бирок эки тамга бөлүбөйсүз. Avlu эмес. Avlu. Бөлүп айтыңызчы кош. Avlu. Yaxshi, mashq. Raumu. Yaxshi. Raumu. Raumus ronu jona. Raumu. Raumu. Yaxshi. Yaumu. Yaxshi, sonuna o'xshashib ketadi. Kaunu. No, sizin тамгаларды чыгарып атканда проблема жок да, жакшы. Өз ордунда эле чыгып атат. Болгону баягы оозуңузга көп токтолуп атам да. Азыртадан оозду дагы машыктырып кетсек, Кур'ан окуп атканда дагы кыйналбайсыз да. Ижазага тапшырып атканда жеңил болот деп ойлойсуң. Вайлу. Жакшы, зор. Вазну. Yaxshi.
كوكب 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 Yaxşı. موكب 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 أولمتم 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 أوترتم أوترتم Yaxşı. أوترتم أوترتم Tavurumuz أوترتم أوترتم Yaxşı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizden 10-cu sabak wow tamgası tuuralı boldu. Adattagıday эле sizler wow tamгасын мага окшоп чыгара албай кыйналып аткан жерлериңиздер болсо, сөзсүз комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.